Pozdrav youtuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli u danas novi klip. Danas ću da isprobam jedan sajt, ovdje što sam pronašao, zove se Twinlets. Uglavnom šta se ovdje radi, ovdje možete da ubacite neku vašu sliku i da pronađete svog blizanca. Znači uvek sam želeo ovo da isprobam i da vidim da li postoji još neko ovako da liči na mene. Tako da ljudi, to je to, krećemo. Znači ovdje, kao što vidite, piše We will match your photo with 150 miliona faces, znači ima i preko 150 miliona znači lica. Ovdje možete vidjeti primjer nekih slika. Ovo je, mislim, poznati glumac. Isto i ova, znači pevačica, ne znam. Ajde vidimo, da isprobam ja, da vidim da li ću da pronađem svog blizanca. Ovdje možemo da stavimo female, male i ovdje ima any. Any ne znam što znači, ja ću da stavim ovdje mail. Sada vidim da li imam neku normalnu sliku. Uglavnom, moje slike su sa insektima. Evo ovo sa gitarom, ali tu se ne vidim baš onako dobro. Evo insekti, ovo pizza, jafa. Evo ovdje da jedem škorpiona. Ajde ovdje se vidim, mislim da se ovdje vidim dobro. Ajde idemo ovu sliku. Da vidimo šta će da mi iskoči. Ajde idemo, da li ću pronaći svog blizanca. Please wait, čekam. What the fuck? Ko je ovo? Ovog sam viđao, znači u nekim klipovima. Nisam očekivao da će na ovog da liči. Ovaj ima drugu boju kose, ne nosi naočare, fale mu neki zubi. Tako da, ništa, idemo opet da pokušamo. Idemo opet restart. Ajde vidimo da ubacimo neku malo bolju ovakvu sliku. Da stavimo ovdje mail. Ili da probam ovaj any. Ajde posle ću, samo da ubacim još jedan put neku malo bolju sliku. Da vidim šta će da mi iskoči, samo da vidim, ćevapi, banana, kad sam se ovo slikao, ajde stavimo ovu sliku, u stvari tu se ne vidi lice, ajde ovdje, mislim da se ovdje vidim dobro, ajde vidimo šta će ovdje da mi iskoči, evo čekamo, please wait, ajde Cristiano Ronaldo, ovo nije ni prava slika, ovo je Photoshop, kako ja mogu na ovog da ličim, mislim ajde, kosa tu i tamo, tu smo negdje, ajde i obrve, mislim da imamo slične. Ima i ono ovako tanke, ništa, to je to, znači ja nisam ovako debeo, ništa, idemo opet još jedan put restart. Ajde sad ćemo stavimo, sad ću da ubacim ovdje any, to mislim da je i female i male, znači jedno i drugo nešto ovako mešano, imamo šta će tu da mi iskoči, koju sliku, evo nas ponovo ovdje ljudi, evo ubacio sam ovu sliku, malo pre sam se slikao, ajde idemo ovdje mi se vidi znači normalno lice. Ajde vidimo sada, da vidimo na koga ličim, please wait, čekamo. Ko je ovaj sada? Šta mu je sa usima? Mora da je uradio onaj izazov, napumpao na one usne, what the fuck, znači ne mogu da verujem, šta je ovo, muško ili žensko? Muško je ovo. Ajde ćemo stavit ćemo ovdje mail. Znači stavit ćemo mail i stavit ću znači tu istu, znači normalnu sliku. Znači ovo je zadnji, znači pokušaj ljudi, da im šta će da mi iskoči. Znači evo ova moja normalna slika, samo da vam pokažem. Evo preview, znači slikao sam se ovdje normalno, sve se lepo vidi, znači ajde vidimo šta će ovdje da mi iskoči. Ajde nešto dobro, pronađi mi blizanca, da snimamo zajedno klipove. Ok ljudi, iskreno da vam kažem, frizura, što se tiče frizure, tu i tamo, znači kad se okupam, tako mi je nekakva kosa, znači ovdje imam, uvek mi ide sa strane, ajde, znači ličimo malo, šta mu ovo iskočilo ovdje? Ništa ljudi, to je to, eto isprobao sam ovaj sajt, nisam mogu da pronađem svog blizanca, nažalost, napišite mi vi dole u komentare, da li ste probali vi ovaj sajt, da li ste vi pronašli svog blizanca i to je to, ništa, eto, probali smo, meni ovo nije išlo onako kako treba, tako da, ništa ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se vam se sviđao, vidimo se u neki drugi.